thir tu te in zawain sibai vek ule tun chuma hianin Nelson Waters sa thusoi kanon ledle dona thupuya chuanin kan hmaluka totorot kut lo thleng tura chang hianin hun harsa chu a inchan to do nem ti aniang thupuya kan soi to angkhanin kan hma hun local tour October ni hnia hianin solar eclipse alo thleng dona chu judate kut pui totorot kut kha ani le chi ani hemia hianin sheom na satak inchan na alo thleng thei do nem ti ania wada chinchha na shang kan mu china chung te chu video masa khan kan ron tilang china RC le Jupiter chanchin te RC in rem dan chanchin te le solar eclipse neoclem lawom chungchang te kan ron soi to a sang ni som pasari achang khanin heng chinchha na te hi hun bi angzel hianin an ron thleng chat maya thenghil to te po kan lo om mai thei ani tun kum sang ni som ni pali April ni ria ta khanin solar eclipse neoclem kha lo thleng li a thenghil to te po kan la om mai theya emo la shereng te po kan la om mai thei a video kan ron da to khan he solar eclipse yan shiat a hlona san chu tun kum maya lo thleng ania tin USA rama akal na chin chiang takin alang bok ani kha tin chu mai ba ka April ni ria ta USA solar eclipse neoclem aron thlen khanin mi chen khat phei chuan an lo hlawa khovela top to dona niang ten lo tia sarkar point state of emergency te puangin neoclemina akal tlang na tur khwa zonga khanin inral ring tur le sipai te po boina thut a chhuwa pal laka chengal thei turin thu chhuwa asiamani kha ole tun chuma solar eclipse neoclem lo thleng tur hi apoimon em mai chu Bible ina hunbi a chhiarna le chin chhia na apek ami te na ser tur le mang tura ati totorot kuta tak atlado nani Israel rama chuanin ni thar aron lante thlar aron lante hianin thla an enchina thla ron dem ti an enchina ni ti chuan thla aron de chia khanin ni thar emo thlar kha an mang ta china ni ti chuan he solar eclipse aron lan po hi Israel rama chuanin thla aron de chan nitlak ma si kho en lai takin thade alo lang chin ta khati hun lai borvel tak khanin ni oglem hi alo om vele chia dona darkar rukve laya o don nia chu tani mitam tak chuan he hun hi sheom na satak dania labung kwa chang som ni pasari thu in asoi inchan na tur ni in an ring bok ani ti chuan hun harsa hun khir tak Bible nina asoi hi totoro ku ta hiana inchan nge arin omboka tun kum ani lo pu in kumdang totorot ku ta ani nge yang achan chu Bible hianin a hun bi asoi reng hi a hun bi asoi ang thlap hian aron rap dik che ni na zong le ni na ra na hian thil hi aron thleng lawa Bible ku te heng zong minzir ti rang hian aron ra dik chat chin wang zok ani ti chuan Daniela hapta kan soi vantir kawina Daniela hne na hapta somsari chunga athil mu tir le ashil lokna alo thlen dan tur te po Daniela buwa khan chang somni pali changa somni pasari khan chang takin kan mu ani kha tin he hapta hi apoimon chu Israel rama chuanin an agricultural cycle lo an nei dan le an le dan kalphung ani na poimo emema achan chu kumruk chung lo an neya leikha an manga akum sari na khanan chol chin ani kha chu tyang che chuan kar khata ni ruk chung na kan thoka ani sari ni sabata kan chol chin ani heng cycle hun bi in thak reng hi fall chalai hianin alo thleng china chu Feast of the Trumpet totorot ku ta hian ani nge chin bok chu kuman chhar kumani chu michen khachuan tunlaya chuanin Feast of Trumpet ro chhachana ti te poin an soya ti chuan he chol kum hi apoimu em maya Daniel labung kwa chang somni pasaria chuan hapta khat atan mitam tak thu athlun nge puyang ti nen ziaka michen khat phei chuanin sakor var chunga chuang aron lan hun tur ni in an ngai bok thupuan bung ruk chang khata changa chang ni na chuan beram no chuan chin chhana pasari zinga pakhat a phel lai ka hmu'a thil nung pali te zinga pakhat chuan khopui ri ang main local la hen ro ati ka shia a
chutia khan en chuan ngai te sakor var hi ka hmu a achunga chuang chuan thalngu lakenga anena chuan la lukhum an pe a ti chuan hne tu ni chungin hne zel turin a chhuak ta a heng thil zong hi a in chana alo thlen huna chuan kan mimal nun mai ni levin khovel pumpui hianin change thil in thak danglam na satak atong don ani tin he fall he chala hianin UN chuan summit akawa summit minga chuanin a summit on the future in dia chuta chuanin United Nations chuanin khovel ram pumpuya thangthar chuan thar lo la turte ma khwa ngai toin hi akauni na in soya until tumber chu hun local tura tepo UN hianin emergency power aneya cha atile chula tianga khovel pumpuya aman theina turin ani he summit hianin khovel pumpuya hian ngong lian tak anei dona chu khovel pumpui hi huang khata an luan zana turle thu in angkhata ankal theina turin ania amma sabera ti an tum chu peace treaty in remna thuthlung zia Middle East rama in remna siaman tum donani heng thil thlen dan tur zong hi chin chian nam mangin Bible hian min lo shil to chu sakor var chunga chuang kha ania rong varin ati lan omzia chu remna ma se remna tluan tling ni lo remna der ani chu Ezekiela bung som pathum chang soma khan kan hmu a heti hianin ziaka ran muang hau si lova ran muang etia kami te an bum thu ka wangte kulbang an siam ve te la acharna chalawin an char mai si a ti in thalngul thal tel lova ken hian entira chu remna muanna ani a thalngul hi asap chong chuan bo in ti a Bible a bo ti thumal kan hmu na masaber chu Genesis a khan ani a chuta chuanin pathianin machine te tuilen manga a shem to lo na tura a thuthlung entirna kha bo ani tunlaya chuan rainbow tin kan lo soita a amai ro chu a original word ta chuanin bo ti ani a hebo he thalngul chi a hi ni sakor var chunga chuangina aron ken chu chumi chu remna le muanna entirna nin remna le muanna satlia mai ni lovin peace covenant remna thuthlung aron soina ani su tiang che chuan he UN hian he thalngul keng hianin khovel pumpui hi in remna a om theina tura malak atuma chuta chuanin remna le muanna tak ni lovin remna le muanna aderin siam atuma indona mang lovin khovel hi remna manga op antum ani chuwang chuan UN hian peace covenant hi siam nge andu chan po ani reng ani he October ni hnia hian peace covenant in remna thuthlung hi om ker lawani pon anu thlani thum vela chuanin a result te po am pe thei mai thei bok khotlang rama hi chuanin ani le kum le tha engkim hi exact date time hun le darkar hi am ngai poi mo em maya ni khata kum zathum somruk panga a om kan tia chu tianga che thlap chuan ni amma ero chu Bible based ta kanen chuanin Bible a ni le than cherdana han zathum somruk panga thlapin akal ve lawa keima ni na kan cherdan le Bible na kumma cherdan hi ain an lo awang hianin tun October ni totorot ku ta han hen thil zong sung o aron thlenga le indona om ngat boina ron in chan khat pu pe khang zong zo i mu kher lo pon she omna na sa takki a in chan lo emo itingot theilawang ole thupuya lu le taila he solar eclipse le totorot ku ta thil lo thleng hianin enge khovel pumpui ngonga nei le thil lo thleng theo mem kan ti chuanin henni oglem hi voilingot alo thleng to a chu USA a hian a thleng de vek USA chen a hmu thei vek zelani ti chuan magde mei chu UN ina remna le muanna siama tumna kong pakhata tum chu two state resolution ania chumi tan chuanin US State Department le Mohammed bin Salman te chuanin two state resolution siamna tana ram chender dan tur te po ruam manna an lo nei to a heng ni oklem USA changa langchar thei mai hianin USA chuan he thila a enroll velo na tura vokhan na adon te po ani thei hial ome tunhu solar eclipse October ni nia lo lang tora ero hi chuanin USA ramachangin hmu thei to don lova khoi ramachangin nge alana chu chin chhian na chuanin omzia ril tak ani zia engwang nge ni ti te kan soi le zelanga chumi ma chuan he zo na hi ril ruwa lo lut heya
pathianin ni le tha le arsi te mang kyan chin chhia na ron siamin chu ami te tan shiatir na le shillok na te ani theido nem ni van lam thil han ena hanzir te chu astrology vel ani lom ni chung chu pathian rem ti lo zong le aphal lo zong ani sia iti mai thei amai ro chu chan na chiang lo tok chu pathian hian ami te tan ni le tha le arsi te an chet vel da na chang hian chin chhia na le hunbi min shiatir thung ani Genesis bungkha chang som pali chher chuanin ti chuan pathianin chhun le zan theng chang turin wambo ro ka hian eng lawom ro se chung te chuni te kumte sikle sa te hunbi te chin chhia na tur ni sela ati a tin hun nu hnung lam atana chin chhia na min pek po luka bung som ni pakha chang som ni panga a ain ziaka nia te tha te arsia te chin chhia na mak tak tak alo omang tui fin riat room ri le tui phone na men lo chuan le ya po om ngai na shelo khopin nam tin shom na le mang an na athlenang van thil ti theina nging dur duranga le chunga lo thleng mai tur thil te hlavin patling me po hlawa thabarin an thidang hialang ti chuan chang taka kan sha the chu pathianin ni le thali arsi te hi chin chhia na ata na mang ani ti hi hun hunga to phei chuanin heng te hi chin chhia na ta nan poimo em do nani wana thil eng moni lo lang satli ang hi chu an ni don lawa amai ro chu chin chhia na ata na ron man bi ki anom nge ani chung chu tuna kan soimek te po hi ani theiome tin eclipse chungchang a hianin thil makte mai chu he universe pum puya hian han en chuanin leya che a hianin he khovela che a hianin eclipse lunar emo solar neoklem emo thaoklem hi a thleng theiani achan chu ni le khovel in kar hlat dan le akara thaina ni lan dan ron hlia dan che hi khovela che hian thleng theya he hi thil thleng pal ani lawa pathiani na aro puizia ti lan na tur le amana adwanang thapa thleng ani wangani science in thil thleng pal thei ani lom chu tiang kha tiang chu ani alom an ti ang hi ani velo pathian ku chhuak ania pathian thuwa thleng ani ti chuanin pathiani na hunbi ati modim hebrai chonga anti appointed times could be angkha pasari an oma chung hunbi tit fia tur chuanin heng chin chha da te hi an changkai em ani heng hunbi pathian kutte kut chi saria om kan ti zinga khan tun chuma hian kut pakhat to turot kut hi kan soya chu ani mitam takin he kuthi juda te kutalom kan ti china amer chu bible khachik le zwala kan han en chuanin juda te kuti na ziak lawa ka kut te tin pathianin asoi an lo ni wangin pathian kut ania mi zung zung na juda te man tura kan ti bi khi alo biblical lo hle ani tir ko pola po khanin hedi hian lo soya kolosa bung ni chang som paruk le chang som pasaria chu wangin eile in chungchanga emo kut ni thuwa emo thlathar thuwa emo sabat thuwa emo tu man soi sel cheu su se chung chu thil lo om tur te hlim tha mai ania atak chu kristani ti chuan heng pathian kut te hianin hun local turata na shillok na le poimo na engemo tak an nei veka chuwang chuan tirko polapon sabat emo thlathar te kute lo serve du an oma juda anni kherlo poin tu man soisel lo turin atsa ani kha heng thlathar te hi an poimon chu hun bi chhiar dam poimo takani heta kan je velok tu chu manlaya hun bian chhiar dan le Gregorian calendar kan mandan hi alo in kalin alo diklo na sem maya hun bi te engkim mai hi thak danglam alo ni a kum khata ni zathum somruk panga nge om tur anga kan lo ngai le kan lo man chin hi alo diklo na sem maya entirna tan kan calendar ra October hi thasom na a om dei maya Octagon na changa lak chwani in chu kilriat nei ti na ani thunga in November po thasom pakhat na a omin nonagon kil kwa nei achanga lagani in thlakwa na omom takani line thasom pakhat na kanda a tin thasom pani na kan man December po hi decagon ti achanga lakni in chu kil som nei hi ani le ta ni hemi a hianin soitur tam takoma mairo chu kan peng thui lawanga chong ka le lai hi kan chunzom lenge
Hebrai calendar a hianin kum khata hian kum hnia om ti la ka soi fia thiam che lawa kum khat chung hianin kum thar voi hnian nei thei ti na ni chu pakhat hi chu sakhwana lamani a ang kum thar chu nisana an hmang china nisan kan ti chuanin tunlai Gregorian calendar chang chuanin April tha hi aniang ti chuan chumi atanga tharuka chuanin agriculture civic year an nei le a tishri ni khata a in chan boka chu Gregorian calendar a chuan October ani chu tun kuma thil magdeu mai chu Hebraina an sa kho kum religious year an manchan kum nisan chu April a khanin nioklem alo thlenga ti chuan agricultural civic year October a nioklem dang alo thengle ta chatani tin heng solar eclipse lo thleng ve hi nisan ni khatle tishri ni khata ve alo thleng boki thil thleng phal thei ni in alang lawani heta chiang te mai chu pathian hianin ni le tha le rc te manghian chin chha na ron ti langin chu ama hun bi le akut te thlathara te aron rap dik chat mai chin hi ani zo ti chuan thlale a eclipse ron lang le turi kum sari liam ta a azona eclipse lo lang avoili na tur anita ti chuang kan soi to ang khanin chung eclipse pathum lo thleng to te chu USA a an lang veka heng eclipse na akong zo zong han ena han chui don hianin Hebrai chong amba saber le atop alef le taf angin alang le ta chia mai ani chu thumal chu lel davida hunlaya horop an man chin ani a chumitluk pui sia Greek chong chuanin alpha le omega tina ani le bokani chuan video masa pu heng solar eclipse sungchang hi kan lo tilang photo a heng solar eclipse hi kumsang ni som pasari kumsang ni som ni pathum som ni pali ate khani USA akan lo lang to a sumi hnu loka chuanin USA Secretary of State emo a IO khanin Saudi Arabia mi Salman Kha bia into state resolution an soipui ani engangin nge Israel hi Chendara two-state resolution siam an tumdan hi vo in ni thleng hi chuan chiang takin an la soi lawa amai ro chu heng chin chha na alo lan nuwa heng thil a thlena wang khianin chin chha na achang khianin pathianin USA chu vau khanin heng thila hian in nam hnoya ti ve lo turin a shatir amoni oti ngai dan tam tak alo piang thei hialani ole tunchum ma thung hi chuanin Ring of Fire solar eclipse lan na tur chu Pacific Ocean borvela ani thung to anga mitam tak chuanin Nelson Iatami pathianin tuipui hi ashemanga achunga kholo na le athin una alei bodonem ni ti te po anomang amai ro chu Bible in tuipui hi engangin nge asoi thupuan bungsom pasaria khan kan hmuwa thupuan bungsom pasari changsom panga chuan ama vek chuan ka hnena no chi zuar chutna tui i mu te kha mi te mi pui te nam te le chong te an ni heng mi te mi pui te nam te le chong shang khai khom to ber chu United Nations UN hi ania pathianin tuna United Nations ina athilti to make Israel ram chendara two-state resolution siamatum na hi tilau tura vaukhana symbol manga apek ani theyangem ti hi zona om theile mitam takin an ngai vena an beng khonsu aloni ta ni